Hello មកអ្នកគ្នាខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចម្រៀងមួយរបស់ឌីហ្នឹងហើយបត់គាត់លយមែនទេតោះស្ដាប់បត់គាត់ទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំលេងបុកមកណានេះTrên này you want to wish ngang những flying ngang you would I feel love with the truck I'm a thug roller side đẹp bật rừng ráo nhau say rừng ráo nhau đi phun ở miền cá bắt đất say rừng cái bom lay say rừng đây cái cháo phải rơi cân về mình nuôi cho tràn đây cái choi nhom bắt về mình hiên mà plug trăng buộc về hiên ta plug cắt say nhom trăng ca cứ mình là bên tiền nó bắt clad chấp bằng man không có đâu bằng man phát trap in the game chỉ bị play man nơi krong này đào panty chắc cái lốc cái chop phong still tăng không ai sốc nhom cái hao đông cho nó to xua trơ cả si công sông play chơi nhom score mình nuôi cho tràn po play ai cái phát mình nuôi cho tràn cái lỗ rap show bị chăng ana put ana cho ana chơi rap sao ana cái chắp đi po mình là bên tiền nó bắt they call me a demon anh bet skin ma này cái home like a demon they cái phong cho là po nung với cái phong slan drop lời they learn break it down po I'm a killer stay from the west side hey west side so check cho cha của chương style này bịประมาณล้านแต่จะเป็นประมาณตันแต่จะพูดจะประมาณลุงซอกูเลยซ้ำนัวบ่มึงซ้ำจะต้องไปไม่รู้เฮ้ยไอ้ก็มันเจ้าแต่มองบ้าI got okay I gotta start up okay បងប្អូនអ្នកគ្នាបត់គាត់បត់ឌីភាគច្រើនគឺកាចតែម្ដងកាចហើយសាហាវតាបែបណាក៏ចង់ខ្លាចជាមកអបហេចាំចូលដល់តែមិនต้องសួយឯងមិនរកផលរត់សាណាទេកុំព្រៀនដល់ថ្ងៃខ្ញុំតែខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងមិនរត់សាទេអើបើយកទៅវាយប្រឹងអត់តែចាំឆាញ់ខ្ញុំចាញ់អ្នកទេចាំទៅណារត់សាស្រីឲ្យចាយដល់ថ្ងៃខ្ញុំសាស្រីចាំមកលៀងក្តាច់ខ្លួនឯងសាសនាចាំមកសអឯងបែបមកខាត់សបដល់រីស័យមកណៃថងសាសនារៀនបោករៀនដកប្រយ័ត្នថ្ងៃមួយក៏ចាប់ឲ្យញាត់ទូតកប្រយ័ត្នតែបាបដូចផងអេជីវិតឯងមើលមិនឃើញប្រយ័ត្នតែងើយស្គរហើយក៏មកកត្រាប្រយ័ត្នតែប៉ះមន់ជុលគាត់មន់សឡកំនំគេឲ្យរវល់រួចស្រួលគេប្រយ័ត្នតែគេដល់តកុលក៏ធ្វើមកភ័យដូចចេញពីម្ដុលគាត់ណាគេដែលមិនប្រចាំពីគិកបាច់ຕົកតែគាត់នៅឲ្យព្រុសនិចអេជាបានសឹកយកមកមកពេលការស្វិចអូខេបងប្អូនគ្នាបទចម្រៀងបទឌីមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយ៉ាបទគាត់គឺកាចមែនទេរបទចម្រៀងរបស់គាត់គឺកាចហើយសាហាវអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ស្ដាប់បទកាចនេះបទ channel របស់គាត់ឌីហើយខ្ញុំដាក់ link គាត់ខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនបានទៅស្ដាប់នៅក្នុងនេះ channel របស់គាត់ហ្នឹងអរគុណបាយបាយ